avoi khat nan mi hringlung thlak nan voklung an man chu surgery hlotling taka nei nu thania athi Mars ni somsang ni somni pahni US Maryland Baltimore ami heart disease to kumsom nga pasaria upa David Bennett chu alung thlak sak ania alung thlak na tan hian voklung khoidang lam chu man sak ani operation hi a hlotling viawa ngai ani lain du thu sam le beisei angin thil a thleng talo nilai ni khan surgery nei sak tu University of Maryland Medical Center chuan thu chua siamin Khawvela masaber tura mirhing lunga tan voklung an thlak sak David Bennett chu a boral thu an puang ani damdoi ina doctor te hian a thi chan chiang tak ero an soilang lowa ni engemotical ta tang khan a khisel na din mun chuan zual lam apan thut thu chau an tar lang a huai sen na le medical te ta na a top thlenga a in pumpek na an fak le bok Bennett hi January sang hi somni pahnia alung hi thlak ania University of Maryland Medical System hian Mars niria ta thi ti an report surgery neya tanga thlani nuwa chi a boral he transplant hi avoi khatna nia wangin Khawvel bengkhona hloreng boka medical lamtan po mi hring taksa a ran organs an man hi alo hlotling ani ngat chuan melung poimo tak tur ni in organs in dei lo konga nasa sokin mason na thlen theidona mi hring organs kher nilo an mang theito donani David Bennett hi damlo khumbeta omto ania surgery nei ma hian lung bypass machine extracorporeal membrane oxygenation ECMO mangin chuan thilovin alo thok tir ve ram chawa adin mun thirin beisei tur vak aum tolo transplant nei tura voklung man emo a thi hun nga deuh top bak chu beisei tur dang reng aneilo dam kho chua thu beiseina sang tak nen voklung man chu apom ta ani ma se an beisei ang le tum ang ero chuan thila thleng talo ani